Maya payabak po. Suta na po kayong kalimang Domingo ning pamanyubling mebi. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Reverendo Monsignor Greg Vega, June at Vilma Dato, pamilya ng June at Shirley Salangsang, St. Jude Village Community Pantry Sponsors, pamilya ng Sardas and Luz Medina, pamilya Yason, Erwin, Elisa, at John Romel Di Maano, pamilya ng Mario Salamat. Paraking Aldo ng kebaita ng Anita C., Maria Teresa Kabayanan. Paraking special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya Lagason, pamilya Soto, pamilya ng Yolanda Ramos, Annie Rason, Mary Manet Pineda, Alice Galang, Romeo Gamboa, Arlene Malit, Marites Maristela, pamilya ng Catherine Baluyot. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Marianito Malyari, Elizabeth Alarcon, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Antonio Simbul, Cecilia Quiambao, Nilo Odan, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, pamilya Ilantang, Chester Pio Layag, Dave Mandy Layag, Cynthia Layag, Gino Livid, Ria Yu de Leon, Kit Lopez Nuki, Romy Bognot, Cleopas Guevara, Ben Sonong Sr., Victoria Loring Lakap, Shernit Ellen Lopez, Marites Maristela, at ding sablang kapatadtang masakit. Paraking alananggang kapainawan daring kapatadtamong maya una biedi, Norma, Reverendo Padre Marius Roge, Reverendo Padre Emelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Eusebio, Francisca Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Dr. Lozanya Bakil, Pepito Layog, Erlinda Manansala, Leoncia Lagason, Belarmina Aison, Teresita Manansala, Jesse Cordero, Joaquin Roberto Gozon III, Teresita Castro, Joyce Del Rosario, Monica Sarmiento, Demetria Simon, Dong Macapagal, Lawrence Crisostomo Bautista, Juanito Cagiat Jr., Salud Cagiat, Erlinda Masangkay, Florentino Sr. at Paz Salangsang, Theosi, Erwin Ramos, Marcel, Oscar, at Alanita Reyes, Lori Casabal, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaganaka pakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan din balang metong kikatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong may apektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong may turan kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kikatamong ngeganaganang frontliners.
Anting metong nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu, Amen. ing ginu manatili yakay kayo. At kaya ka ang timurin. Kakaluguran, king kataymikan, taning kaya katamong pilubluban, kanakantalang ini at sisyan, ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo, ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng ginu, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngening miyag na nagnaning kapanesian. Magkumpisal ko, Kin Diyos amay payan tutu. At kaya kayo kapasad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat at niyayaliwang kakulangan. Uli na nitay panigapuko ka Santa Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutang. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O mabiye at malugod ming Diyos, gawa mong binang malapit at malkay kami, ingkay kang sarili, kapamilataning anak mong Yesu Kristo. Kapamilatan na malyari keng miye king biye mo, mabandi at mapamye karingaliwa. Ulingi Kristo mabibiyaya kay kami at malyari keng miye kaya.
Bustan mong inganak mo, idalanong miyabeya bering sa blakeya. Manhilangan, maging sangano ning metong mong tanaman na yubas. Ating bayong alak ning katuliran at lugod, katmane iting yato king tula at kapayapan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Mintaya Jerusalem ni Saulo at pekikwana ng Makyabe karing alagad. Dapot ilangan may laplakeya. Era abot paniwalan ing tutune ping meging alagad ding Ginoo. Dapot sinopa ng Bernabe at pakilala ne karing apostol. May linawan la karela no makanano yang pepatiliping Ginoo kang Saulo, kanitang misan amaglakbeya, at king Ginoo migsalita yakeya. Selese na naman karela, no makanano yang menaralis Saulo, king mitmong tepangan king lagyo ng Jesus, karin Damasco. Makanyan niyang menatiling kayabi-yabi ray Saulo, kima pamaglibot daking kabilugan na syudad na ning Jerusalem. Halalang takot manaral king lagyo na ning Ginoo. May kipagsalitaya at may kiyargo karing Hudyo, abyasang Griego, at deti burireng paten. Inyang apalitan da itiring kapatad, tikire i Pablo karin Cesarea, at pepapuntalande king Tarso. Milyaripin king mikakapayapan, ya ing iglesia king kabilugan na Judea, Galilea at Samaria. Meragulya at miragdagya miyembro king kapamilatanan ning kasopa na ning Banal na Espiritu, kabang susulong niya king pamibiyebye at takot king Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ikaing kakong puryano Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Ika ing kakong puryan o Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Kakong panata tuparan ko, king harapan daring ating takot king Ginoo. Manganla at kumabsiring maluka, detang king Ginoo magdulap puryande, king kapilan paman misaplalala. Ikaing kakong puryano Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Ding sablang tao abalureng Ginoo, at kilalanan de. Pasiratang la ring sablang bansa, bansamba king Ginoo. Ding sablang mayupaya, at palalo, kaya dukula, ding sabla king alikabok malibatan, dukulangan king kayang arapan. Ikaing kakong puryano Ginoo, king kapulungan ning kekang balayan. Ding anak amibayit king panahon adaratang, ya ing karelang soywan. Ing paintungo lalahi, balitanan niya, dikil king Ginoo. Ila naman ipasyagda ing kayang katuliran, karetang epa makabayit ing sablang kayang depatan. Ikaing kakong puryano Ginoo, king kapulungan ding kekang balayan. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Juan. Anak ko, etamo sa nalulugod, king kapamilatana mo ning amano o salita. Ipakita mo ing tunay lugod, king kapamilataning dapat. Kaniti tamo akilala, king ati tamo king panig ning katutuan.
at mitahimik ya ing konsensyata mo, king arapanin Diyos, nung sakalimang liligaliga nakatamo niti. Uling may gitya ing Diyos, king kakatamong konsensya, at balo na ing sabla. Pakamalang kong kakaluguran, nung nakatamo liligaligan ning kakatamong konsensya, panatagtamo pilublubang makalapit king Diyos. Tatanggapan tamo ing nanumang adwan tamo keya, uling pemintuan tala ring keyang utos, at daraptan tamo itang babietula keya. Itiya ing keyang kautusan, maniwala tamo king lagyo ng keyang anak, Yesu Kristo, at mikakalugod tamo, antimo ing inutos ng Kristo. Ing mamintu karing kautusanan ng Diyos, manatiliya king Diyos, ating Diyos naman manatiliya keya. At king kapamilataning espiritong pagkalubna kaya katamo, abalo tamo, king manatiliya ing Diyos kaya katamo. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Diyos. Talakat tapo para parangalan ni Maya Pabalita. Itangan po, manatili kayo kanako, at ako manatili ko kaya kayo, nga naning Ginoo. Ring sangako, mamungalang dakal. Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king Maya Pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nang sinabi ka rin kayang ngalagad, ako ing tune tanaman na ubas, at ing ipaku ya ing mananaman. Pupututane ing balang sangang mamunga, at kakaltasane ing balang sangang mamunga, ban lalo ya pang mamunga. Malinis na kayo ngeni, uli na ning amanong sinabi ko kay kayo. Manatili kayo kanako, nung makanano kong manatili kay kayo. Ing meto nga sanga, makapamunga king sarili na. Makapamunga yamo, nung manatili ang makatayid, king tanaman na yubas. Nung kayo manatili kanako, kayo makapamunga, antimo ing sanga, makapamunga nung makatayid, king tanaman na ubas. Ako ing tanaman na yubas, kayo ring sanga. Ing manatili kanako at ako kaya, mamunga yang dakal. Uli ngala kayong arap at nanuman, nung makakawani kayo kanako. Inge manatili kanako, mangariya king meto nga sangang miyugse at langiya. Ding antikareting sanga, titipunan la, at yuyugse king apiban madulok la. Nung manatili kayo kanako, at ding amano ko, manatili lake kayo. Aduan nyo,
Itang nanumang buriyo at may pagkalob kay kayo. May paligayan yung hipa ko nung mamunga kayong dakal at king makanya na paralan, maging alagad na kayo. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ng kay katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Ay, payabak po, mo. Atin po talagang tao, Nepo, po tangalimbawang alang signal king cable da, lalong-lalo na king karelang pibale-bale. Kay ba't nilambatan ba? Mangutang ka, king siping mong bale. Alala naman, nang kay di nga liwa kay katamo, agad-agad, madidismayala, lulungkot la. At naking kaulaga kay katamo, ing signal. At di naman pong tao, po tangalalang Wi-Fi connection, o kaya naman internet connection, lalo naking karelang pibale-bale, ay ginuko. Disappointed lang agad din. Anti lang kematen. Pero kapag ka naman po malakas ang internet or Wi-Fi connection, kahit maghapon nakababad yan, okay lang. Kahit hindi na kumain ng mga yan, o kahit hindi malipasan pa ng gutom yan, okay lang. Kutangko mo po, how does it feel without connection to the internet? Yung pakibat, bala mo ating mawawalang maulaga king kekang biye. It seems that something important or something that is essential in our lives is lacking. Lalo na po ngayon panahon ng pandemya, ne po, burida, i-advise na katamo na dapat manatili tamo ka rin kay katamong pibale-bale. Lalong-lalo na king bantana ng coronavirus. Uling ala kang gagawan, magdatun ka king bale, makaistay ka king bale, nano ing kay kang pantunan. Manintun kang aliwang alibangan, paglibangan. Inyapin ding aliwa kay katamo, signal, connection, king internet or wifi, maulagaya. At neking kaulaga. Somehow our lives now is really associated with the internet. Nga kuping kaya kayo, wifi yan, o cable connection yaman yan. O tayo po pansinan, po tangat syuta mo king luwal ning bale, dinwal ka. Yang kay bisa kat ali, mantun kang signal mo, connection mo. We look for it. Why? Because we want to be connected. We need to be connected. Ngayon mabilis na po Mabilis na kaya katamo ing mantun wifi or internet connection. Mabilis na king tao ngeni ing mantun yang signal na. Kutangko mo, how about our desire to be connected with God? Pagmasabalan tayo ba? How about our desire to be connected with Him? Concern tayo rin po ba? Do we always seek a connection with Him? Bali po, nung aligagata mo, king pamanintun connection, sana aligagata mo naman, king pamanintun connection, karas king apong Gino. Aligaga, tamo, king pamanintun connection, wifi, internet, kumusta naman po yung connection tamo, king apong Gino. In our gospel for this fifth Sunday of Easter, Jesus is telling all of us that He is the vine and we are His branches. Iya kaning tanaman na yuba sa tita mo kanuring sangana. Kailangan konektado tamo kaya. Kailangan makatahid tamo kaya. Pag nakapuking balang metong kaya katamo, life without connection with God is meaningless. Ang gangat na kay ngay gana-gana. Alaya pa rin silbiyan. Alaya pa rin kwenta yan. Alaya pa rin kabaldugan yan. Nung ingapong gino naman, iyang ema biya, king kekang pilubluban, king biya mo. Pansinan niyo po. Wari di nga liwa kay katamo, ela makapagubrang masalese ni ngabak nung ela pa mo, make exercised. Makataid ne, karela yan. Ne po? Di nga liwang matwa, o di nga liwang mikiidad na karing pibale-balera, ne ngabak, kumpleto. Ating kulang karela, potang ila pa may nugtog tanaman karela, o may malis, king kilub ng pibale-balera, o king bakuran da. Bala mo cellphone niya mo yan. Emo naman ing cellphone potang low bat na.
Potang may battery empty kay batalakang charger. Alaya rin kwenta yan. Makatay dia yung charger king cellphone mismo. Nakakatawang isipin lang po. Kapag ka nakakarinig ako ng mga tao sa inyo, kayong mga parokyano, kapag ka sinasabi sa aking, Among, baliyo po, mabayat yung katawan ko po, tangi ko po may kasimba. Among, baliyo po, bala mo ating kulang. King Aldo ko, potang eko may kapangadi, o minaus king hapong gino. Among feeling ko po, parang may kulang sa araw ko, parang mabigat ang katawan ko kapag hindi ako tumawag o nagdasal kay Lord. Remember the very words of St. Augustine, the dictum, the saying of St. Augustine, O Lord, my heart is restless until it rests in you. Kini po king kay katamong parokya. Atin pong metong nga tao, makasakenya. Paneke nga papansin na mag-visit siya kini king parokya. Ing routine na, makasakenya, misan kasi manayos kong gamit ko king kilob ning saken ko. Di natangyayan. Paneke nga papansinan, mga diya kini king parokya. Ing routine na po, ing panay ng gagawan, kalub na king pisamban, 5 to 10 minutes mga diya. And then after that, luwalya, muntay king Garden of St. Jude. Mga diya, king harapan ng larawan ng St. Jude. Misa na tiyempuan ke, kinumustan ke, kasi mintaya, kaya ni king harap ng office, sinulat yung intention na, Brad, nga ko kaya, napansin ko, palagi kang nagbe-visit dito sa St. Jude sa parokya. O ini po ing meging pakibat na kanako. Kayo po ba si Father? Nga na. Ikay po ba yamong? Nga na. Tinango po kaya. Among, actually po deboto na akong St. Jude. 4 years ago po kasi, among, linigtas na akong St. Jude. King panalangin ko kaya. Karing mihinda ko. Niligtas po kasi niya ang mag-ina ko. Nga na. Muntik na pong namatay ang mag-ina ko nang biglang manganak ang misis ko. 8 months pa lang po. 8 months na buntis. Masakit ito. 8 months. Baling may bahit ya kano yung anak. Kitang kapitu. Mukha no king kawalu. Wow, delikado pinaman ito. Akala ko po iiwan na ako ng mag-ina ko. Noong nasa operating room na po siya, amo, sa hospital, balisang-balisa ako. Nga, magkwento kayo ni, magluwayo. Balisang-balisa ako. Tuluriya po kanina po kano balo. Inggawa na. Ang kakingayisip na lumubya po kano. Pantunan yung chapel. King kilub ning hospital. At ikit ne, may kapangutang yaking information. Ang ginawa ko po, pumasok po ako sa loob ng chapel among. At pagkaupo ko po, ewan ko po among, bakit may nakita po akong istampita? Nana? Inya po kanong lawin ng istampita, abasa na, a prayer in honor of Saint Jude Tadeus. Binasa ke po, nga na. Binasa ko po paulit-ulit. Penandit mo po, lalapit iya. Iningwali ko, nga na. Okay na po. Safe na po. Ligtas na po, nga na. Kaya nga po, Father, walang katapusan ang pagpapasalamat ko sa Diyos sa tulong ni Saint Jude, na nakanak. May ngilabot ko. Kinkinuwento, nakanako. Wow! This man, this father, would always find time to connect with God through St. Jude's intercession. Sana pong giyangita mo, makanyan mo naman po. Po. Nung makananuta mo po sanang aligaga, king pamaninton wifi connection or internet connection, lalong-lalo na. Ngayon panahon ng pandemya, uling yan, ing libangan tahana mo, lalong-lalo na po, tangalakang gagawan, king pibale-bale mo. Sana mas lalo, karas kingapong gino, ing connection tamo. Kaya, impong kaklase kong pari, yamong EJ Cruz. Minsan may papagkwentuhan kami nga patami kakaklase. Kay ba't kinumustan me, ing karanasan me, king parokya, karing destino me. Nga na po nga pong EJ, misan, agagan na ka kaya nga agagan na kain niya, nga mong EJ, ako among nga na, ako among nung kapilan ko mapagal, karin ko lakwas akakalingwan mga di. Nung lakwas kong mapagal, mas mabayat ko panamdaman, karin ko lakwas dapat kakalingwan maus kaya. Uling oyta mo ing paralan ko, ban kanita, mi kasiknganan kong
pasibayo. Nga na po. Ewari po misan, sabi ko kay kayo, bangkit ko kay kayo, adake ko kay kayo, reti nga mano king omilya ko. Nga ko kay kayo, ewari, ing asan danom, ing asan potang leko me king danom, makapangisnawa yan, ang gaking mateya yan. Ingayop, asula-sula po nga, dingayop, asula-sula po nga kakita mo, potang leko mo wangin din, makapangisnawa rin, matela din. Itamong tao, ngayon panahon na po, ning pandemya, kasagsagan ng coronavirus, aligagata mo po tang lulwal tamo king pibale-bale, kaluwal king bale mo, king pibale-baleyo, nung alayo ing face mask mo, nung alayo king alcohol mo, nung alayo king face shield mo, sana karas king apong Gino, makanyan mo naman po. Migit king sabla, en Diyos sana kay katamo yung kamaulaga, oy taing connection tamo kaya, ban kanita, mika, si kanan kata. Amen? Talakat kangan po. Sasalbandaya ko, Sin Diyos, sikpang mayupayan tutu, dinalang king banwa at yato, at kang Yesu Kristo, ang nakabagto nga ginuta mo, tengagliging upaya ng banal Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, tingkatlungal dosi inubliyang mebye, tepaytas ya banwa makalukluk wana ng Diyos sigpang mayupayan tutu, iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kong ka ring mabye ang poong mga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. nung manatili tamo king ginuta mong Yesu Kristo, anting sanganan ning tanaman na yubas, malyari tang aduan ing nanumang burita mo, at iti mipagkalub kay katamo. Karing balang kayo doanan, ngayongan pong maniga po, o Ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Ulitan niya po. O Ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Para king tanama ng ubas ning makalagana pa iglesia, banding kayang talasalpantaya, manatili lang kasinmetong ng Kristo, mabibye king met, lugod at palaganap king kayang pamikadamayan at pakamal, manalangin taking Ginu. O Ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Para king Kristiyano karing bayang iglesia, ban maging masigasig laking karelang kasalpantayanan, para king talasalpantaya karing matuang Kristyanismo, ban elamilako masabal king karelang kasalpantayanan, para karing sasalpantaya karing pamisakitan ay iglesia, ban matatag lantalakad at mantabe king metong at metong, manalangin taking Ginu. O Ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing mananaman ubas at ding sablang ortelano, baning karelang obra, may kasapat na bunga, para kay katangan, ban alang metong man dumano, o kumahong pasibayo, manalangin taking Ginu. O Ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing ginulot ing Santa Iglesia at kang Kristo, ing makayagyag da nga limbawa ring maya pa Kristiyano, ibalik do sana king dalanan ning Ginu, manalangin taking Ginu. O Ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing sablang komunidad Kristiyana, kumatmula sanang ligaya, uling bayo tamong kaluguran ng kiyatamong Isus, mamakarini, makarake yaking kiyakatamong kapigaganakan at matulang pinandit, manalangin taking Ginu. O Ginu, pakiramdaman me ing balayan mo. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, dari Reverendo Monsignor Greg Vega, June at Vilma Datu, pamilya ng June at Shirley Salangsang, ding St. Jude Village Community Pantry Sponsors, ing pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya Yazon, di Erwin, Elisa at John Romel Di Maano, ating pamilya ng Mario Salamat. Para king anibersaryo ng kebaitan dari Anita C. at Maria Teresa Cabanayan, para king especial intenciones dari Leila Abiog,
Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, pamilya Lagazon, pamilya Soto, pamilya ng Yolanda Ramos, Iani Razon, Mary Manet Pineda, Alice Galang, Romeo Gamboa, Arlene Malit, Marites Maristela, ating pamilya ng Catherine Baluyot. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Reverendo Padre Nitoy Malyari, Elizabeth Alarcon, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Antonio Simbol, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Familia Quilantang, Chester Pio Layag, Dave Mandy Layag, Cynthia Layag, Gino Libid, Ria Yu De Leon, Kit Lopez Nuki, Romy Bognot, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Victoria Lacap, Shirley Telen Lopez at Marites Maristela. At para kingalananggang kapainawan daring kaladwada ring kay katamong mayango na biya lalong-lalo na di Reverendo Padre Hermelito Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque, Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Dr. Losonia Bakil, Pepito Layug, Erlinda Manansala, Leoncio Lagazon, Belarmina Aison, Teresita Manansala, Jessie Cordero, Joaquin Roberto Gozon III, Teresita Castro, Joyce Del Rosario, Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Dong Macapagal, Lawrence Crisostomo Bautista, Juanito Cagiat Jr., Salud Cagiat, Erlinda Masangkay, Florentino Sr., Paz Salangsang, Chu C., Erwin Ramos, Di Maricel, Oscar Atalita Reyes, Lori Kasabar at ding sablang kaladwa king purgatorio at deta ngalanang makaganagkapakarela. At makanyan mo naman po, para king kaligtasan aning balang metong kay katamo, laban king coronavirus, para king malagwang kapaldanan na, ring kapatad tamong miyapektuan kaniting COVID-19. Para mo naman king kapayapan na, ring kaladwada ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kanwanan at kaligtasan na, ring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman ming balayan mo. Ngayon po at duwan tamin sarili tang panalangin. Ginong Jesus, tanaman na ubas anong keno ke mabibye, manatili kang kayabemi, alang likat kametong mi at ning balang metong ke kami. Layon papamungan mo kami, karing bungang manatili. Ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banang kaya katamong daon, matanggap ya, harapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapane sanang ginuiting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at ikalagay ng kayang nagyo, ng kaya katamoy kasaplala king mabilog ng Santa Iglesia. O ipamimiglalang kapamalatanan iting banal a pamilibayang regalo, narakayanan mo kami king kang dibinong biye. Ipagkalumusana king ing sa plaming gagawan, patnubaya ning belwan king kang katutuan. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake gayo, At keka antimuri, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king ginu. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Pupuriyanda ka king lubos sa maragulatula kaniting panahon, ring pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Kaya di natanging munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari, ning pamikasala, may pupus na. Ing mi pahamakayato, mirinan niyang bayong biya. Ating tao misan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilog ayato. Kabang ding sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ding kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka at ngamingang kakanta. Tunay kapin banaloy, pa'y kay panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin kay Espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayi yung may daon ko sang lug, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat ya keka. Pirasune at minyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya, iti yung kanakong katawan, amidahon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Banigapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kanite. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayang ining misteryo ning kasalbandayanan.
Yang ini gaganakan mi o ipa, nga matayan at pamanyupli ng mebya ning anak mo, laraon miya keka, iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, man sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kamingan sana mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kamingan ting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Sant Iglesia mong makalaghanap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing kaming Obispo, i Pasiano, ing kaming Obispo, emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang sublimye, lalong-lalo na, Ri Ermelito, Marcelino, Marius at Norma, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit, king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekaba ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na, kambena at kaya, ipang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan hanggang. Antimo pong anak ng inampu, ning kay katamong malugod agino, maus tamong enikeya karingamanong tiro na kay katam.
Igabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasupaning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Puling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan alakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo kang sabla. Niyoing kay katamong mapaglunos at malugod agay no Yesu Kristo, iyang kordero ng Diyos sa milalakok ing kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king dulang ng kordero. Ginuwe ako matampantanggap kaya ka, dapat chikas mo niya yung amano mo, pumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
sala. Manalangin tamo. O mapamakalulong ipa, manano na sanang dating misteryo, di nandaking bayong parasan, at idalara kami king meto nga bayong biye kayabe mo. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Siklaw ta po para kay orasyon karat. Ing oratio imperata, manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal na kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakalataw. Aduan mi ngeni keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod at iatsyat may kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo, ing masawal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mo la, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan da iti e makasalikot at bukod mong para king kapakanan da ring memalan. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansamin. Ipanalangin mi la ring doktor, narsis sabing sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit, e mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanang kang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, may kabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ng Diyos. E mo sana pisawiling aklismike kaking kagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kekan timurin. itukuyo ring puntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Inginu, sinabi na kay katamong ngeni, manatili kayo kanako at ako manatili ko kay kayo. Wa, manatili tamupin kayang king kayang lugod at gampanan ding tapat ning aldoldo pamibyebye, kayagom na at kapamalataning kayang sikanan. At tara, iyatagtaya karing tao kapamalataning kay katamong panalala at lugod. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, king lagyo ning himpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ing banalamisa, mayarine, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.